Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Tugire Kristo. Mu gisoma cya mbere twumvise ko abantu bidodombeye Imana bivuye ku buruhe, ku nzara, ku byo barimo, baraheza baridodomba bidogera Imana. Muri ubwo kwidodomba kutujana kure Imana, maze bakomorwa n'inzoka z'ubwoko butandukanye ngo zibashira mu bumara. Maze ngo Musa aja gutakambira Imana ati batabare Mukama. Maze nawe Imana iramubwira ngo genda ucure inzoka uyimarike, uza kwirangamira wese akayirangamira afise ukwemera arasabwira. Tugire Kristo. Bavuga intore z'Imana, natwe twarabaye muri byinshi byaduteye kwidodomba. Twarabaye mu bukene, twarabizirikanye hirya y'ejo. Twarabaye mu bibazo mu miryango yacu, twarabuze abacu, hari ubushomeri, hari gusohorwa mu mazu, hari indwara zikira n'izidakira, hari ukugwaruka mu kugwaza. Ibyo byose bikadutuma kwidodomba. Twaridodomvye, turavuga nabi Imana, tukabona umenga Imana yaduhevye. Mugabe iyo Mana ntabwo yigeze iduheba, kuko urukundo igukunda mu Kristo uri ngaha. Iyo Mana yacinze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo aramanikwa ku musaraba. Uno munsi dukeneye kurangabiza Yesu yamanitswe ku musaraba kugira ngo dukire. Nitugikeneye kuraba hamwe na shingaganeko, singikeneye kuja kuvukamira umwana w'umuntu, singikeneye kubangikana Imana. Mugabo uno munsi mugabanumiriye guhanga amaso Yesu yapfiriye ku musaraba. Amen. Uno munsi umuhanga amaso mu kwemera arakira, kuko ni Yesu akiza, ni Yesu abohora, ni Yesu asubiza ubuzima. Amen. Kuko ubumara ibyo byose byari byaradushizemo, aho Yesu ashize byose birahera bikaba bishasha, tugasubira mu buzima. Nacyo gituma uno munsi ndabatumiriye, niba muzahora murangamira Yesu uno munsi muze kumwihweza neza, cyane cyane ku konsekrasiyo, muze kumuraba uti Yesu ubu ubwabumara bwose bwari bumurimo ndakeneye kubukira. Hirya y'ejo twarabonye ko duhamagariwe gukira ingorane nyinshi zidutuma twigirwa, hakaba n'ingeso mbi nyinshi zituboshe. Ibyo byose turaheza tubimenya.
bibabaje. Kumbure nawe uno munsi je nawe w'umuvukanye hariho ibintu turiko turakumbagara no hasi bituma abantu badusuzugura, bituma abantu badufata nabi. N'utereye ingorongoro aho uriko urashera akabanza kukuvuma akagushyira kw'amata akakuvuga nabi kubera ingorongoro ca 50. Uno munsi hari ibicumuro narinjyanyemo bituma abantu basuzugura. Kumbure kengane bakandika imaraya abandi akanduka ibindi, ariko uno munsi ndakeneye kwihagurukamo. Kumbure hari ibintu nakukuvuyemo kengane batujya n'umusuma n'amadeni ntariha kubera ibibazo ndimo ndiko ndakukumbamo. Nico gituma uno munsi turakeneye kubona Yesu arenganye tumurire. Iyo kumwiyubahutse inasemerera mu bantu ngo Yesu umwana wa Dawudi ngirira ikigongo muvukanye. Mbega nawe uno munsi witeguye gusemerera utarazi uri iruhande yawe ariko ukeneye kuraba imigenderanire yawe n'Imana, usemerere uvuga uti Yesu umwana wa Dawudi ngirira ikigongo. Mbega urumva ko yakugirira ikigongo hari byinshi bihinduka mu buzima bwawe. Icyo womenya muvukanye si twese turimbagwa kukubona uvuye hajya wari kurakukumba. Hari abantu tureba kukubona uvuye muri izo ngorane, hari abantu tureba kukubona utari kuratera imbere, hari abantu tureba kukubona uri kurarira. Ni nacyo gituma igihe impumyi yasemerera hari abihuse kumubwira ngo hora kazibe reka kudurenza induru hora. Ariko muvukanye umenye nuko twebwe dushaka kukuzibira si twe dufise ijambo rya nyuma mu buzima bwawe. Uwugukunda, uwagutoye, uwakuremye ararengera ya nzigo, ya majambo, ya bitutsi, ya mivumo, ya burozi, akavuga ngo muhamagare. Uyo niwe agira guhamagara izina. Muri ubwo bubabare urimo, muri uwo mwiheburo urimo, wewe ntakora nk'abana b'abantu, araheza akaguhamagara. Maze nawe urahamagawe kugira ingufu uhaguruke. Yesu naza kugukiza ucicaye urahaguruka ukava mu byo uriko urakukumbamo ugatera intambwe uti Yesu hari ibintu mpevye, Yesu hari uburyo ndabikeneye, Yesu aho moshe ndakeneye kubohoka, Yesu ndahaguruka. Maze ugatera intambwe ukagenda ugana kwa Yesu. Yesu arafise ikibazo akubaza ngo ushaka ko ndakubwira. Amen. Abakristo benshi turaza mu misa, turaja mu isengero, tukagenda tukiyicarira inyuma, igisiga tangu ikongera igahera, tutazi n'icyo twaje kurondera. Ariko Yesu arakubaza ushaka ndakubwira iki? Mbega uno munsi ushaka ko Yesu akubwira? Muvukanye uno munsi ushaka ko Yesu akubwira iki? Uno munsi urashaka ko Yesu agirira iki wa muvukanye uriko urasabira? Uno munsi urashaka ko Yesu akora iki mu muryango wawe? Yavuga iti ndashaka kubona, ndashaka kubona. Uno munsi ibisabisho duhereza Imana n'ibisabisho bidutuma turwana nayo. Si bya bintu byo kuza dusaba ngo Mukama kugira ngo bandi bangara n'ishima ko waragafata umunsi aragafata ateye imbere. Si byo tuzana uno munsi. Uno munsi ukeneye gukira, uno munsi ukeneye kubohoka, uno munsi ukeneye kunywana n'Imana. Ndakunda ijambo rya Yesu. Yesu avuga rimwe bikaranguka, avuga ngo kira, ubwo nyene ukaba urakize. Amen. Eka Yesu yavuze biraba, ibyo avuze biraranguka mu gihe mu mutima wacu tubyemeye. Ingorane abakristo b'iki gihe dusigaye twemera cyane ubushobozi bw'amashetani gusumba ubushobozi bwa Yesu mu buzima bwacu. Ubu ndatinya ibyo abarozi bangirira mugasinegera ibyo Yesu ashobora gukora mu buzima bwacu. Mwumva twemerane gusumbya mbega Yesu. Nicyo gituma Yesu
munsi arashaka kutugira abazima. Nacyo gituma bavuganye rero abatugiriye aho Yesu aza kugendagenda, muze kumviriza mugenzi wawe, irire iganire. Kiretse abaza ko bari muri intercession bahamagariwe kudusabira twese. Ubundi ngoroga muhamagara Yesu mwana wa Dawudi, ngiri ikigongo, kuko niwe wenyine ashobora kukugirira ikigongo. Abandi n'ababyeyi nti kera nahise umuntu akize ku misa nk'iyi ngo nimpaka henuke, ngo nimpaka henuke. Oya, siko sinzi misa nagiyemo yari yumvira kubohoka, habaye ikintu cyatangaje, abantu benshi bafashwe barira. Munyuma wa kwisigamira no kubona aho Yesu yakoze ko bavuga ngo bajya abantu bose bakorera amosozi ngo ni ikimenyetso cy'uko Yesu yakiriye ibisabisho byabo. Je nawe kubenga gukurira, ariko sinari nzi ko muri ayo mosozi harimo akanyamuneza kuzuye kuko Yesu abishe. Hari abandi akubwira igihe Yesu yarengana numvise akanyamuneza, numumenya notwega, ugaturikisha ugatwega. Harabarira, harabatwega, harababohoka, harabatambuka, harabakira n'indwara batari bazi ko bararwaye, harabakira ku mutima, hari n'abakira ku mubiri. Ariko ubwo rukiza bivana n'ukuntu witeguye kukwakira. Hariho abantu benshi muri twebwe umutima wacu utiteguye kwakira urwo rukiza rwa Yesu. Hariho abantu mu mitima yacu akiriyo yansigo, umwe yanduke ejo, umwe yabwira ngo usa nabi, umwe yabwira ngo ndashozorwamo. Ibyo bikure mu mutima wawe kugira utegure aho urukiza rwa Yesu rushikira. Tegura aho urukiza rwa Yesu rushikira mu mwanya, ndetse ntubari parakiza, ntubari parabohora, ntubari parabohora Yesu. Mumundire gusozera mvuge ko Yesu ari muzima mu Karistiya. Kumbura bumenga abantu, iyo turiko turabona inyawo z'umenga turi bijuju, abantu bivugira ngo kakate murya, oya sagakate nagakate kubatazi ubwenge, ariko ni Yesu muzima ku bamumenye. Amen, amen. Yesu ni muzima mu Karistiya. By'ukuri Yesu ni muzima mu Karistiya. Ikimenyamenya genda mubaze abagendera mu bintu by'amangetengete, nama nabagije ikibazo. Kabuki basigaye batuma abantu b'abakirisi muri mwebwe ngo genda usangire kajya gapata ngo uce ukagereza ukanzanire ndabura ibihumbi amajana abiri. Kajya gapate mugengera gakozwe mu ifu y'ifarine n'amazi gusa, nta kindi kintu na kimwe kirimo. None uwo muntu asohora ibihumbi amajana abiri ku gakate kadapima n'inusu, arakwiriye mu mutwe cyane n'umusatsi. We warazi icyaricyo, ibyo twebwe tutabona we warabibona. Mbega kubera mwebwe mwicaye ku gahinga cyangwa cya wawe kabuka kandi bagize iminsi babatuma ngo genda muduhezagiriza amazi. Mbega mu mashengeri iwabo ntiboyahezagire. Erega naho bataza iwanyu barazi ko ibyiza bingana iwanyu. Tugire Kristo, tugire Kristo. Bakundani, Yesu ni muzima mu Karistiya. Niba wongeye muri mu munsi zawe hari kigabane cya gatandatu avuga ati jyewe wamukaze muzima wamanusukuye mu ijuru. Muri uwo mukate n'ugasohora yapfuye azosubirana ubuzima. Ariko Pawulo akatubwira ngo umwakire yiteguye ahakura ubuzima, umwakire n'abatiteguye ahakura. Uno munsi twizere ko tuje kwakira ubuzima, kuko Yesu ni muzima ngaho. Yesu ni muzima. Amen, Yesu ni muzima. Bakundani, si irya mbere ko bakubwiye mu misa nk'iyi muhora mubonera igihugu.
nta kindi atari isabisho no gufata Yesu ubuzima mu kariziya bakamutembereza hagati yabo. Abakira murabona ko bakira, mbega burya bakira kubera kuko Yesu ari ubuzima mu kariziya, kuko Yesu abakunda, kuko Yesu ahashize iki agira neza, arakiza kandi akabohora. Ni nacyo gituma Yesu nakiza mu misa nk'izi z'ugusabira abagwayi gusa. Igihe cyose muzoja mu mwuka ya misa mumenye ko muzotaha mukize. Igihe cyose muzoshengerera Yesu mu Ukaristiya mumenye ko muzoshengurukana ijambo, kuko Yesu ni muzima ngaha mu Ukaristiya. Hari abantu bigeze kwiterera inkuru yuko jewe byagora kwemera kandi rwose ni ukuri bitagora kwemera ko Yesu ari muzima mu Ukaristiya. Ibyo narabigira kandi nari umukiristu aja muri ruwanje, nari nciga mu mashuri mato mato, mvuze mato mato muri secondaire. Hari ishure yiga ko ari ishure y'abakurera. Umunsi umwe ndabwira umupatiri w'umukurera yadutwara nti je ndafise ingorane sinabona ukuntu Yesu ari muzima mu Ukaristiya, kuko je namwe ngenda nkaraba abapatiri bazanye umugate n'umukorezi n'umubwiri ubw'atari, ukazona patiri akuze ko n'ibihendo biri mu mubiri n'amaraso ya Kristo ariko makabyarabaye abapatiri baratubera. None ko mbona yagize uko nkaguma mbona umugate, nkaguma mbona umubiri, uwo mubiri sinawubone, aba bantu baraduhera. Ndarindi umunsi umwe ndagenda nabone kuri ngenda afise ingorane umenya ndatekereza ko Yesu ari muzima mu Ukaristiya. Acambwira ngo bisi yose kw'ikonsekrasiyo uzaba kumubwira uti Yesu ndagusaba unyiyereke kuri muzima. Ico gisabisho narakivuze umwaka uratembagana. Bisi yose kandi n'umukorezi hageze konsekrasiyo Yesu ndagusaba unyiyereke kuri muzima, ndakurumbura amaso nkaguma wa mukara. Abantu barabenshi n'ukuri batabenshi, none batagiye. Umunsi umwe ari kuwa gatanu kuja gushengerera Yesu mu Ukaristiya, yari ishure ry'abakurera murumva ko hari ibisabisho twategerezwa gukuriramo. Umunsi umwe mbona umupatiri aje gushira Yesu mu bwonesherezo, mbona hacafyemwo agasaraba. Ngira ngo Yesu aragiyeretse basha, aho rero akanyamuneza karansa, mugabo sinzi umutima wacu ubwira ati adorasiyo tuturusha gusakisiyura. Ngiye mbaza umwigemera kuri amusakisiya, ninyereka amahoro tuyamagire Imana imufise. Nawe isanga yose acafye kwa gasaraba yoko. Baswaganyije ba bantu baje. Ndarindira ndabura. Bavuganye umukama afise ukuntu yishura n'ukuntu yigaragaza. Iryo shure rigako abanezerera barabizi, twasohokanye mu kwezi. Umunsi umwe patiri wo kwitwaye patiri Amado araza kudusabira uruhusha abanyeshure twese ngo tugende kwitwaye dusharike kuronka inyigisho. Ico gihe hari haje umupapa w'umukristu w'umurayike yitwa Jean Pierre. Uwo mupapa muraza kugira ikiyongoro niko ndabibabwira, uwo mupapa yatwigishije gutanga ikigongwe uyo munsi. Ati niba ushaka ko Yesu akukiza ikagutanga ikigongwe, niba ushaka ko Yesu akubohora ikagusaba ikigongwe, kuko udatanze ikigongwe Yesu ntaho ahera ngo bohoka tanga imbabazi. Mu nyuma turaja mu misa, tugiye mu misa turaja gusangira. Tuhejeje gusangira ndabumva patiri avuze ngo nimutekane kuri ikaze Yesu mu mitima yawe. Jewe utaha ntangura kwibaza kubone. Yavuze ngo nimutekane muri ikaze Yesu mu kukagira agenda genda. Jewe ntangura kwibaza none niba vyabintu batubwira iki? Yesu mvuye kumwakira, ubu naho wagira agenda genda. None kamakavyara mugaheka agenda genda avahe aja. Mugabo nahora mu bandi umushamubibona ugahorerana, ugatekana ugahorerana. Mu nyuma turirimba ngo Yesu Yesu, bamwe bakunda intuharya Yesu n'abandi tugirira ikigomba abandi
avuga amajambo jewe kubwanjye yavuga ati atacabonye kubahuka kuvuga we kuko yavuze ngo Yesu ndagusabye ugirire ikigongwe unsubize ubusugi bwanjye zorinda ko ntasubire gukororera ubwo muri rino shengero yo kubahuka akavuga we atakinabonye muga rero mu nyuma mbona hariho aho Yesu ashikiye hari ubuhero hari uburira hari ubutwenga karabaheye karabahe uko patira cyarabigera cyabiye Yesu kuko bamurangije ntabwo akwibaza bamwe bahora bakora n'umupolisi bamwe bahora bakora muri Rwanda n'inahaza ndukije amaboko mbere Yesu n'abariya batemberukira agatangura kuvuga mwebwe nyewe n'uwanjye uyu mutwaro nari nifitiye abandi bagira ngo Yesu nize jewe n'abakwerege bigeza ahantu muri twebwe ntiyabuze abameze nk'ubu kandi ninabone patiri uko anyemeye ubwoba n'umutima wari bwacemo umuganga yaraje yamwiba tansiyo kugira ngo umutima wake ugusohoke kubera iki nashaka kuboneka neza mu maso y'abantu gusumba uko mboneka mu maso y'Imana patiri uko yegereza hageze isaha igisabisha ndavuga ati Yesu jewe rero sinigusaba ngo ugereke kw'ubuzima mu Karistiya nabibonye ubu rero ndagusabye wirenganire ntunkoreko igihe urakoze ntunkoreko Yesu nawe utanga umuhungu wa Mariya Mutabirindakuro uvuga ni nakumva kabiri mugari yahereje kunkora kuko n'ibiburi nari nabonye ko katatanze katagaragara mu nyuma ashikiriye nabonye ibirenge bya patiri birarenganye ndaswe arenganye ingufu ziragaruka ndahaguruka ntangura gukoma amashyi mu bandi aho rero ingufu zari zigarutse ntangura gukoma amashyi n'umwenga kuko nabagize aho ntarusiye mu nyuma barabandanya ntangura kumva umuntu yavuze ngo hariho umupapa yari yagize isanganya kubita agahanga kuri paraburize ashobora indwara sinzi iyo ariyo yakuba afite ibintu biguma biseseka bivuye mu mazuru aba yari yifuje no mu bindi bihugu ntihakira akamubwira ngo mu kwemera nahaguruke yimire ibya nyuma Yesu mu Karistiya yaramukije jewe utangana nabonye twicaranye n'umupapa yari yakubije akamushwari ku mazuru nagira ni umuntu yangaba kumurukira bagatwari abantu usanga bagombe ariko mbona arahagurutse atoye wa mushwara aribwiriye mu bantu ntariko zirema kwisha ariko uyu muntu arakomeye munyumve uwufise sewe yibagirisha kirara ako kanya nari nibagirije nayo nangura kutwenge ko gitangaza ahagurutse nageza mbyo kari abantu muri bwebwe no munsi baza kuvuga ko mwagize mukamuza kuvana isoni n'ubwoba bwo guhaguruka ngo mushimire na Yesu ndazi ko ari nabo benshi mu nyuma rero twitwengera ibyo numva barataka n'umumenyesi yararwaye indwara yo kuva kw'amaraso ntasubire no kuja kuyazirira Yesu mu Karistiya yaramukijije aba bantu barahomba barabenshi aba bantu barabenshi rero ndageze gutahura ko Yesu yageretse ko ari muzima ukunda kiyakiza uwo twicaranye kandi akamukiza nkabona uwagize ukwemera agahaguruka akagira kuko akagaragaza uko kwemera kuko ntakiyakira abavuga nacyo gituma hari abantu benshi tugitekeranya ko Yesu ari muzima mu Karistiya ariko nagenda kubwire nihari kandi ni muzima nicyo gituma n'uno munsi niwamwemera ukamwimika aragukiza kandi arakubohora ni nacyo gituma uwo Yesu nyene muzima mu Karistiya niwe dushikaniye abarwayi bacu bari mu bitaro niwe dushikaniye abagwaza niwe dushikaniye imiryango ifise abarwayi ni nawe
nacyo twabavugana. Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Abo twasanga inyigisho hirya Yesu nabwiye ko duhamagariwe gusa kwa Yesu turi kumwe n'umubyeyi byabaye. Ndazi ko tubari kumwe na twebwe kandi ari ku mavi ariko aradusabira. Nacyo ndabasaba igihe umusaseridoti aza guhereza umugati uza guhinduka umubiri wa Kristo, muze kwibuka namwe kwihereza. Nimuze mwihutire ko aza guhereza amafaranga n'ibyo mwaje mwikoreye, banza uhereze umutima wawe mu buzima bwawe. Niryo shikanwa rikurikira wa mugati kugira ngo dutange ubuzima bwacu, maze Yesu wenyine aheze akore ibitangaza. Ibyo Mukama yatugiriye n'agatangaza, maze natwe turi mu kanyamuneza tugire Kristo. Dufata akanya gatoyi tumubwire Yesu ko ari muzima kandi ko tumwakire nk'umwami umukiza w'ubuzima bwacu. Twebwe tunanamubwire muri ako gacerere aho dukeneye ko yodukiza, tunamubwire naho dukeneye aho twohabura